ibintu bari barakora bizoca ku ma réseaux sociaux mu ma media atandukanye kandi ibyo bintu bazokura nibyo bizohanura abantu. Par exemple naje nk'ubu ari film maze kuraba y'iki Tanzania Steven Kamumba imaze kumanura filime nziza hano sana ndabizi. Mpamvu ndamufana cyane rwose kandi turika mu izina Steven ndiko Steven Steven Kamumba. Ari irindi nyene nimba ari Hakizimana nimba ari nakoze utegereza kuranga umurundi kwa Steven Nyumu nande. Mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye, twagomba kubatumira kuri TV yacu cyari shasha Juliana Hit TV. Tugiye kubazanira ibiganiro byiza byinshi bitandukanye. Rero turagusabye bene data nshuti zanje, ibiganiro ntibirashika nibwo ni byinshi biko biraza inyuma. Ube uragira subscribe, like, comment no gupartage amalink. Abatumire tuzi ku mafilme imanye n'ubundi usaya cyo ujumbo mu wese araza turaza kumuha kanyakiwe araza kwivuga abana bato n'abantu bakuru nyine tugomba kubasaba subscribe, like, share na commentaire. Kuri mikro ni Victoire Juliana, inyuma ya kamera ni Prestamo. Okay, reka taburire karibu. Merci ndashimye. Ramutse abakunzi ba Juliana TV. Okay, Juliana TV yambu cyane rwose, gusa ntibagire subscribe, like, comment and share. Murashobora kwidondora bamenye abo turi kumwe nawe kubadukurana bose. Okay, nitwa Steven amazina yanje, nkaba nkuko bisanzwe benshi bamenyereye mu bya filme. Twakinye filme yamenyekanye cyane mu Burundi no mu Rwanda hose mu karere ko kwisi nzima yose, yitwa Debola murayizi. Y'umwana nyine akiri mutoya afite amagambo menshi cyane rwose yararize cyane. Ya filme rero niyo twakoze kugira nyine twerekane talent dufise nga mu Burundi, kandi iyo talent dufise abantu benshi barayibonye bongera barayishima, na niyo mpamvu byaduhaye n'ingufu yo kubandanya dukora filme. Murakoze Steve. Yego Gatsibukirino mademoiselle karibu. Okay, ndabaramukije cyane. Amazina yanje nitwa Sonia ariko benshi bamenyereye kuma chef. Yego. Sanzwe ndumukwini video nkamanda ndagira kandi ibintu by'amafilme vraiment ndabikunda cyane amanyene. Mose kwari Sonia batazira soso akaba ari mu Queen Video. Ukaba ufite clip yawe ntuze wiruke kurondera abakobwa ngabaruzuye. Ashobora biba kandi ndashoboye. Arashoboye cyane. Naraziriye kandi nicibagera no badewe ndabuka bakubone. Mananje ndabaramukije gose. Amazina yanjye Akimana Kenza, abandi keke rwego. Ani amazina yanje. Kamara jewe ngune video gusa ngune video ngo bazakora na video zibiri. Ayimani mu filme ndabikunda gose cyane gose. Merci. De ces Steve, Sonia, Keke. Nk'abantu basanzwe bakunda ibintu by'amafilme, murashobora kutubwira ukuntu bimeze ko si bose bazi ukuntu bitangwa n'ukuntu bigarukira sibyo? Okay, mu bisanzwe ikibazo nk'icyo ni sawa, kubera hajya si kenshi abantu bashobora kumenya cya kintu cyose. Gusa abakunda kuraba filme abafana bazo iyo babonye akantu kose gaciyeho karenganye nubwo kuba kafise iminota 2-3 baca bamenya impamvu kabaye cyangwa ukuntu gatangwa cyo kuganiriza. Hama ku batabizi nabo nuvuga yuko filme ni ikintu vraiment abantu benshi, ni ikintu gishika mu mutima abantu, kuko ni ikintu yanura ni ibintu by'ubuzima tuba tubayemo mu isite mu quartier ehwana
biba bya bintu by'indunye tuba tubayemo mu nzu mu mafamiye mu bajama hariya mu kazi mu babosi mu bapatron bakoresha ngo ntibijyanye n'ibintu kandi ntazogire umuntu azogwenda ngo filime ngo bijya bakiye ngo sibyo kuko ikidahari imana ntiyakireba bisigura gutse ibyo byose baza bakina amafilime yose umubona haba mu Burundi haba hanze abari byo gusa kishana abantu barashobora kubatsinda ibyo bintu yagize usibye na montage ubwo montage n'ibyo ukora kuko ubuhinga buratandukanye ariko kugira montage bivanye n'ikintu uyumviriye kandi kiriho kandi kitayeho nta makizi nimubogira ikintu kitariho chere filime rero nuko nyine nk'akarorero ijya filime ya Debora hajya byari ibintu tubona nyine ibintu byabayeho canke n'amamontage originality rero ibaza ko yari montage benshi byarabatangaje kubera cyambere mu Burundi bamenyereye abantu b'abana batoya bangana uko bakora ibintu by'amatara kuririmba cyangwa gukina filime ariko Debora yarabikoze gutya ko abantu benshi bagumye batubaza ibibazo ajya amajambo yavuga ari muto wiwe nyuma yamuhaye byagenze gute ariko umuntu akwagiye nk'icyo ikibazo nk'icyo ugerageza kumwishura ukakimwishura la verite umwishyura bitari ibyo si byiza umusanzwe filime ya Debora ajya amajambo muri ankwe dukora muragira repetition filime isama repetition n'icyo cya talent n'abiruka baragira repetition kwiruka ajya na Francine muri samba aragira entraînement nyine imishuro bishaka akajya no hanze nyine akagira entraînement muri Kenya za Uganda akiruka imisozi miremire kuri entraînement kandi azogira muri Japan cyangwa muri Amerika azogira competition muri Amerika mais agira entraînement hehe muri Kenya cyangwa natwe beri rya filime bagira entraînement hehe rero bica bisaba ruguru twakunze bijyano ruguru barakunda keshi kwagaya ngo wapi ariko twitwaye metro dugari turavuko hano hameze fresh kuri kandi yekana igiguci wacu kwera ari Bujumbura anga muri capital hagiye kubaho hatangiye kuba ruguru hariya ifone cyo twimvuga bikariye dutangure gukorera igikorwa ahantu hatangiye kubaho mu Burundi ewa watu turayikora nyene nango niherezo gusa abantu bagiye rero kwibariza byinshi barabuze abo bantu abaribo nabahehe nabigitega nabo mu Rumonge nayubanza bagiye kunya ko ari Bujumbura noneho ubuvuba kandi nabo batangara batubona turi ino bagiye ivana subject kwanza utegwe subject y'ubucaro bya bucaro ni hariya apara bucaro kuko mu buterere ngo aramazu mato ngo iyi sinema ngo niyo yaruguriye ya ruguru cyo tujya mu buterere ngo ko yarubize mu makosa emero ufata ama dépense location yose idugera ruguru nyene biboneka ruguru nyene bya misozi bayibone bya biti bayibone amavoka bayabone ibigazi byose no mu buterere byose bibona erega n'ubundi nibyo tumenyereye kenshi bakenyeye filime ahantu ngo ahantu baturi ruguru akunda kuca baza mu buterere mu gatunguru mu itenda nico ndayivuga ivyo rega erega ico kituma ndayivuga ico nuko filime ikine ukwimeza nimba wateguye iyo filime ikine mu gisagara yose ikine mu gisagara nyene amazu meza yakine kina nyene uko wayipanze nyene nimba ari vyo Kucho ufata mu mutere ngo ni ruguru ngo bikini biki ngo kwera ngo baramazu abayabaye namakoze kubera iki ino nta plateau zihari na montagne zihari kandi ruguru harimo ijambo rugumba nje kuduga none ndakubaza kwati ngwati ruguru na montagne wabonye nta plateau wabonye nta bisaka wabonye bisakura bizi nta bisaka wabonye nta bikoko wagiye urabona birengane na byingwa by'ibikoko ngo ni ruguru barihenda benshi kenshi barihenda ifu rero ko kujijuka ego vyinshi kenshi barabigira kwira uburyo buragoye kwirinda bityo ne biyangane barindwi n'ibyo ku filime ibyo bitaboneka bande no mu mwaka umwe
icyo myaka ibiri aba ariho baca bayikina bijanye ivyo bateguye babikurikiza uko byagenda. urumva mwebwe murategura nk'umwaka wose kugira muzane ibintu byiza umwaka umwe nk'imyaka ibiri imyaka myinshi onyene cami na mbere nongera Debora making ya 2012 tugira shooting 2012 mais yagiye gusuka 2013 uba imyaka yaciye utumi 2021 ashimya kinyangombwa imyaka ni myinshi ariko nongera cyafise akanovera ego kubera iki twafashe umwanya mwiza wo kwitegura umwanya ukwiye kumenya arakaraka nabara kufanya arakaraka basi nakufa ego none inyuma y'irya filime ya Debora muramaze gukora nka filime zingahe ko muza murafata nk'imyaka 3 imyaka 2 kwitegura neza kugira ngo mukore ibintu bisa neza mumaze gushikira filime nka zingahe uba mugeze reba nakwiteshera ngo tumaze gukora byinshi ntabwo turakora nyuma y'irya filime tumaze gukina iyindi nayo ni kwa Gimde Event mubashimya kishika umunani ayashimya kishika umunani usigaye bitwa ubuzima n'ubwenge burebure nayone ifise icambi ca kabiri yose ifise ntango n'iherezo kandi n'abantu barayikiriye neza kubera kuri YouTube wanditse ubuzima n'ubwenge burebure ubwo nyene ushobora kuyibona kandi uravye vraiment nayo ifise impanuro kurusha n'irya mbere zose ntabwo zimeze nabi kubera izo tukina zose ziba zifite ikintu zihanura abantu kandi abantu bose bato abakuru abatama abamama ihurira ko abantu bose kandi bati ngo isinema ngo igamiye idini ngo igamiye umwana ngo igamiye umupapa ngo igamiye iki isinema zose dukora twebwe zigamira bose nayo rero twakoze 2020 na Debora ubu Debora yarakuze ndabizi yarakuze vraiment kandi ubu bafite amajambo nyene akomeye meza beshi barayibonye aravuga ati none uri wa Debora twabonye cha 2012 cha n'urundi burya nyene kabisa imejya Debora rero twakuje imwe tuzima no muri ubuzima n'ubwemewe mais ari nko twakina muri no miss 2021 nibaza ko tuzoba n'imeze fresh Steve reka dusubire kuri bano bigeme bacu bari biratse gatoya Sonia musanze mukorana na Keke canke mose ayukwiwe oya Keke nitwotandukana gwe iyo turakorana cyane hama Steve nawe na Steve turakorana nyene uyo turamubaha cyane araduserukiye muri video ndizere muri iyo filime yakurikiye Debora mwarakoranye oya yakurikiye Debora nitwakoranye ahubwo hari yindi nyene turakorana kumwe na Sonia na Keke ya urwego jewe ntarinze gutubiya ndibaza uri muri filime yaduzenya y'urwego byagenze gute kugira agutore niko bakunda kuvuga kwipe zawe nigera heza kweza uregeje igitsina gusa nararikunze marabisa rwego nararikunze igitsina ya rwego uri kumwe na Ramdato tugaruke ku buzima bwa filime yanyu iyi iramaze gusohoka cyane muko mwayitegura filime yacu turayitegura kubera nyine ko turitonda dukora ibintu byiza rumva si turihuta ngo tujye tubikora vuba tuca dusanga twimenye ibintu byinshi numva twe turayitegura buke buke ibe neza izi ari amateka nyine igire byose nyinshi kandi turabyizeye cyane gushika uno munsi mumaze igihe kingana gute murayitegura maze tuba tubaze cyane neza turaheza Yone turekaze Steve weka agose gukara birenze urwego nzo mubone bitwika muze cyane zarakana imbere ko mutegura iyo filime murakoze indi filime muba mwarategura
yego turadufise izindi nyene tuba twarateguye ariko dushobora guca tubisorera rimwe turashobora kubivana n'umunsi ibice bimwe tukagenda turabyongera kubera iyo tumaze kuyisohora duca tubandanya dukanda ya yindi kubera ntituhagarike ibikorwa tuguma mu bikorwa nta n'izindi ziraje habona atari kimwe n'uko murategura gusa ibyagiye habona nyine n'izindi za debora niyo Jangan kau beracak lagi lucu kue gondol ni nanumva nyene ni ibintu biri ku kwego by'amategeko yo hejuru nyine by'amategeko Jangan kue gondol mana ntutena Oleg Dega general birashobora kuba ari urwego bw'abakaza n'izindi nzego zimusumba byose birakunda kandi atabuntu igera busumba twe dutegereza kumusumba twe turakaze cyane kubera ibintu byacu nyene yashine by'amateka vyo birasukuye cyane kandi nawe niwe bikunda sana jewe biraza ntegereza kubikora tegereza ndazoze umujama wacu kuva kera je nahejeje no gufyonda n'akantu k'ikenge wahejeje kandi bitarasohoka we numva rero aho kukorera ibikorwa byanyu aho dukorera tubikorera nyine aho mu buryohe bwa kabiri iminsi yose nyine none ntibera bibafatira umwanya munini kugira mubyitwarike rwose cyane n'ibitabo nyine muri byo tubyitwararika tubyiteho ntibishobora kubabuza ibindi bikorwa byanyu bya misi yose nubwo tuba dufite icyo dukora kubera ibyo bikorwa byacu dufuma tukireka kubera ntitubireke kubikora nyine tugerageze twihate nyine tubikore ntibisubire inyuma ahubwo uje ku murongo bigenda imbere kumbe filime amahera ubizoheba ibintu by'iwawe ndabiheba vrema iyo kuri filime icya mbere nabikiyemo ndabikunda ndabifitiye wumva ishaka niyo mpamvu sinshobora kubireka yari kuba nshaka kubireka ariko icyo mvuga ati ngume muri ibi kwanza je wapfuye nkuma kwanza ndabireka filime kubera je ntatonda uwo munsi hari ikiba cononeka urumva niyo mpamvu mvuga ati prepara ibya mbere kwanza imbere bijya nabyo ndabishe kwanza umurongo kwanza bibe ibya mbere nk'abakobwa abigeme beza b'abarundikazi ukuremo Steve gatoya barakunda gukarira abakobwa rwose mu bintu by'amafilime ibi byo kuba ibintu byo kujya mu maklipe mwebwe nta ngaruka mbi barabibazanye ya ntangaruka mbi basi yumva imikino yumva tuko turakina ibintu twereka abantu ibibaho nubwo bonkarira nubwo bonka isene yagute ntegereza kubikina kuko ndiko ndereka ibintu bishikira abantu nubwo baza kandi kuko filime rero ryari kandi ashe ndihangana avuga ati ndi kukazi reka n'akazi ndihangana kuko ndiko ndereka igihe kintu bya mudamu cyaramushikiye baramukunda cyane niyo mpamvu nanjye nta ngaruka mbi tuzanye uretse nawe ndabivuze aho igihe wari wagwa sene ukabona uyikinye ugaca biboneka nabi ababyeyi bawe bakabibona nabi par exemple nkaki baraguha nyine iryo sene abantu bakunda gutinya wowe ukibigenza abakura nyine ndewe muri umwanya kuko jewe twe ababyeyi bacu ababyeyi basitari kandi ababyeyi bazi ko dukina ibintu niba bazi ko dukina ibintu bibaho ku isi ibyo nawe bibantu darajya no muhira tugashamo televiziyo amakaraba kandi ababyeyi bacu bakabikunda kubera ko babiryoheye atangorane nta zindi ngwani muhora nazo bivanye n'ibi bintu mukunda kuba muri byo gusa ingorane nk'ukubura urazi nyine iyo ingane mu parti hariho usanga nk'umuntu ashaka umere gutya kumbe nawe ushaka umere usanga ni ibyo sonya aragenda muri filime hari ibindi shari bari mujanye shazi filime mbega iryo sene bamuha ari muri shambe no ndazishari ibindi yakoze urumva anyumvira ukumva meje siko meze ndiko nagiye ku kazi urumva izo nizo ngorane ushobora gusanga duhura nazo mu kazi batubonye turenganya ngabo nabo bararenganye urumva amajambo mabi ariko turihangana ko twe tuvuga ati ntibituraba twebwe dushaka kumera ukuntu ushobora kumbwira gutya kandi ushaka kumera gutya kandi n'amashuri bikunda kandi ndashimiye na TV Juliana TV ndayishimira cyane yitaho abasitari ikabatera intege ikamamaza nyine ibintu bakora nabo
bica bituma nyene bagira ingufu kubera muravyerekana cane muritaho cane. Yego ndabashimiye kandi umutima mwamanye muze mwamanuye nyene vuba ndabashimiye kandi nyene kugira urugendo rwiza. murakoze. Kuri keke urwego gasuni karugi Mwebwe vraiment turabashimiye ku mutanzi, turabashimiye rwose ku mwitayeho, muremera muraba ibyo mwari murakora, muremera muraza, murabishimiye kuri TV nayo nyene, turabashimiye rwose cyane rwose, muzina abantu bafite urukundo, ukitaba stare. umukino nibagiye sikindi ego bo abakurikiranye Juliana TV bo nimba ari rya mbere bagira subscribe kugira baze barakurikirana by'abantu nimba no munsi turi ngatwebwe ejo hazobara abantu kubera yuko basibashe bakuvuga ukabisaba ubundi amakuru naco kubitwebwe gukomera amashi mugerageza gukurikirana amafilime yacu menshi adusha kuri Juliana TV n'amatiba atandukanye muzirabona ndibaze ko si bya bintu byo gukora filime tubika mu nzu mu kabati filime si gukora kugira ucubika mu kabati apana ahubwo ni guca ushikiriza abanyagihugu bakabona bakagutora ivyumviro bakavuga zisanga bari kugira gutya ariko usanga ihanwe urabona journaliste ndakuba ya urashobora kuna filime muri abantu 10 ego ugasanga ihanuye abantu miliyoni 10 niyo mpamvu abantu bose bari kurakora filime bitonde bagira ibintu bimeze neza bihanura bifite akamaro kugira bijya bintu bari kurakora bizoca ku ma reseaux sociaux mu ma media atandukanye kandi bijya bintu bazokora nibyo bizohanura abantu. For example yaje nk'ubu ari filime maze kuraba y'Itanzania Steven Kanumba imaze kumanura ego filime nziza hano urasanga ndabizi niyo mpamvu ndamufana cyane rwose kandi turiterwa izina Steven ndiko Steven nani Steven Kanumba naho ari irindi nyene nimba ari Hakizimana nimba ari Nakoze tegereza kwiranga umurundi kwa Steven Nyungu na Ben eka ndabashimiye mwese no ku bantu bose ko baradukurikirana. Iyi ni Juliana Hit TV twari kumwe na Steven na Keke urwego na Soso mashef. Steven ni umuntu afise ingabirano yo gukina amafilme mugabo akaba ari mu bintu by'umuziki ndundi ariko hatubwiye ko byose arashoboye. Bano bavukanyi bacu bano basista abantu bafite ingabirano yo gukina amafilme n'amaclipe ukeneye aba queen video urashobora kurondera kuri ntuzeye Mashef. ama adresse raibagi Adresse no gusa uzinga kuri station akanga ukabaza Susu Mashef ninde cyane kuri Fibi igara Fibi ni adresse cyane ku nimero yanje kuri phone yose urano. ndibaza mwabyo adresse zabo ni mu Buterere kuri station ndibaza station imwe mu Buterere. Nagomba ndabashimiye mwese abantu mwashoboye kudukurikirana kuri rwa rukundo nyene bwa bumwe nimwibagiwe kugira subscribe like share and comment turabakunda cyane ciao.